South Africa umbulalela nomuntu kwisibindi esingaka South Africa yakithi umbulalela nomuntu kwisibindi esingaka South Africa umbulalela nomuntu lomuntu nomndeni lomuntu neingane lomuntu uzele lomuntu nomndeni lomuntu neingane lomuntu uzele umbulalela nomuntu wokuxaba labafana babile ejwaleni sekufanele sife sonke wokuxaba nabantu ko-TikTok sekufanele sife sonke wokuxaba nabantu bebangintombi sekufanele sife sonke Mina nongibuzela kuleya ntombi ukuthi basahleli kahle ngosibali mina nongibuzela kuleya ntombi ukuthi basahleli kahle ngosibali mina nongibuzela ukuthi basahleli kahle ngosibali mina nongibuzela ukuthi basahleli kahle ngosibali Usibalo uyasebenza kumana uhamba ngolamo Kuthiwa usibalo uyasebenza kumana uhamba ngolamo Bathi usibalo uyasebenza kumana uhamba ngolamo Mina ngisebenzi basho sisibana khona Mina ngisebenzi basho mama banakhona mina ngisokole basho sisi banakhona mina ngisebenzi olombo usibalo amangbola olombo wena amangbola olombo amangbola olombo wena usibalo amangbola Wosehlaya semakhaya thina indoda nendoda engenokotweni layo asambe sobabo kudala sabathina asambe sobabo kudala sabathina asambe sobabo Asambe sobabo kudala sabathina asambe sobabo indoda nendoda ayixolisa asambe sobabo kudala sabathina ayixolisa asambe sobabo Wosehlaya semakhaya thina kudala indoda nendoda ayixolisa asambe sobabo indoda nendoda ayixolisa asambe sobabo